Dobar dan, dragi gosti, dragi prijatelji, sve ljubitelje dobre trave, puše, čajeva i tako dalje. Još jedna emisija Tragom dobre trave, a današnji gost je gospodin Hamdija Kedijok, poznati kao Uvin H. Gospodine Hamdija, otkud ovo Uvin H? Uvin, u mene mama inače Uva. Uvin sin, Uvin, H kao Hamdija, Uvin H. Hamdija. Logično. Vi ste nam reći koliko dugo se bavite s ovim cijenjenim zanimanjem? Pa, ima se neki 40 godina, to je inače porodično nasljeđe. Nas je bilo puno djece u porodici. Imao sam oca zajebanog do slaboga. I on je nas, tu djecu, izgonio na van, na njivu, da ćeramo onu djetelnu s 4 lista. To njemu nešto bilo interesantno. Ili sorbus terminalis, što bi rekli stari Latini. Tačno tako. I sad, jesi ikad ti ćero djetelnu s 4 lista? Ne, nisam. To je teško naći, a mi smo u tom traženju djetelne, mi smo dobivali saznanja o travama, o pčelama, o medu. Razumijete me? Da. I tako smo onda iskoristili to njegovo proganjanje, u stvari u našu korist. Pa smo to neki biznis pokrenuli i tako. Taj otac moj, taj terminator koji nas je proganjao, on se onda jedne prilike najeo bunike i bujade. On se naduo ko krpuša. I vjerovatno je pukao kao krpuša, ono što kaže u narodu. Neko prsno i tako je, mislim da od toga idu ti naši korijeni toga travarstva i bavljenja ovim poslom. Ono što bi rekli, babo zajeban do zla Boga. Vi ćete nam sad reći, evo vidimo ovdje jedan veliki i širok asortiman proizvoda. Šta nam možete ponuditi što se tiče samih čajeva, propolisa, propalisa i tako dalje? Naprimjer, imate majčinu dušicu. To se inače koristi za krpljenje dušica fudbala. Pogotovo ako je majčin fudbal. Onda uzmete taj čaj. Imamo, na primjer, interesantan zeči trn. Mnoga djeca imaju zeke za ljubimce. Kad se zeku ubode, uzmete zeči trn. Ja sam molio bi da gledamo u kameru ono tamo kad objašnjavate, tako da nas gledalci bolje vide. I u zadnje vrijeme puno aktualni su čajevi za muške. Evo, ovo je za jačanje muškosti čaj protiv spolne slabosti ili impotencije. Ti su čajevi sad vrlo aktualni i dobro idu kao halva. Sad, pomogne ili ne pomogne, ne bi znao reći. Kao što možete da primijetite, u mojoj ruci držim trenutno brekinje sorbus terminalis, ne terminator, nego sorbus terminalis, ali naravno to nećemo da se sad bavimo s tim. Gospodine Hamdija, vi ćete nam reći koliko uspjeha imate u vašem poslu, koga ste liječili i kakve su rezultati? Pa liječio sam ja puno ljudi, mislim, dolaze sami, ima neki koji više ne mogu doći. Ali sam, na primjer, pomogao sam rahmetli Hasibu, ako znaš Hasiba, rahmetli Refik, rahmetli Asmovca, rahmetli Saidovca, rahmetli Husnija. Svi su oni bili moji koji su sretni korisnici. I mislim, oni su, sad ne mogu ti oni reći, ali su ljudi to uzimali, bili zadovoljni i sretni. Uglavnom, iz ovoga što ste vi rekli, vidi se da imate puno uspjeha. Uglavnom, sve su rahmetli u pitanju. A mi sad, poštovani gledalci, idemo do drugog odjela gospodina Hamdije, pa ćemo nastaviti ovaj prelijepi razgovor. I evo, kako smo rekli, u drugom dijelu opet razgovaramo sa gospodinom Hamdijom. Hamdija, evo ovdje imamo jednu paletu nekih biljnih proizvoda, pa će se nam reći o čemu se radi. To mi je jedna mješavina koju sam izmislio, mješavina trava. Pošto je današnja ova dnevna politička situacija je vrlo kompleksna i ozbiljna i mnogo ljudi ima problema sa zatvorom. Ovo je čaj protiv zatvora. Znači, striktno protiv zatvora. Evo, upravo nam. Dobar dan. Imate li šta za zatvor? Foča, Zenica. Zenica. Koliko si dobio? 4,5 godine. Nije strašno. Da, evo ovo ćete natašte. To možeš smotati, možeš popiti. Koliko dana? Ma, neki par dana piješ i nema do zatvora, nema ništa. I neću u Zenicu? Ma, kakva Zenica? Ništa. Hvala. Ajde,
živio uzra. Dakle, bio je to čaj protiv zatvora, a gospodine, da li imate čaj za zatvor? Imamo i za zatvor. To je u principu slična mješavina, samo drugčija količina. Se dozira malo drugčije. Znači, možete to kombinirati, zavisi koliko go hoće da ode u zatvor, 5-10 godina da dobije doživotnu robiju. Doživotna, vikend, nije bitno, sve to ide po želji. Znači, zavisi od doze, samog uzmanja čaja, načina uzmanja i slično. A sada, ovaj dio, sad primijetio sam nešto slično kao cigareta, a vjerovatno nije cigareta, pa ćete objasniti našim gledalcima o čemu se tu radi. Ma to sad, ova omladina voli ovo nešto. Ne znam kako oni to zovu. I to je neka mješavina duhana, još neki travčica. I to se ovako malo napuni. Sad imate uzeti ove filtere. Napuni, smota. I meni samo nije jasno kako se oni bodu s ovim. Evo vidiš. Ne može. Nema teorije, ali eto, oni vjerovatno znaju bolje od nas. Gospodine, šta bi još mogli reći za kraj? Ili imate nešto da poručite našim gledalcima? Rekoh, imate nešto da poručite našim gledalcima? Imam. Štidim. Da. Je zavrlo, stari, stavio. Poštovani gledalci, bio je to gospodin Hamdija Uvid, a mi se vidimo nekom drugom prilikom, na istom vrijeme, u istom mjestu i Bog te veselio.